na tufurahi katika Bwana, Bwana wa mbingu. Yeye ni Mungu mwema, hana siri kuhusu makusudi yake kwetu. Tukisoma Biblia tunapata faraja tunayohitaji tunapopitia changamoto, na tutumie muda kusoma neno lake ili kupata moyo mkuu. Tunapopitia kipindi cha uhaba, tunaweza kupata faraja kutokana na uhakikisho wa Biblia, kwamba Biblia inasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee. Sijawahi kuona mwenye haki akiachwa au watoto wake wakiomba chakula. Hii ndio urithi wetu sisi tunaomwamini Mungu. Na tumweke Bwana tumaini letu, na tumkazie macho yetu yeye, na tumsujudie kwa matarajio, na tungoje wakati wake mwafaka wa kujibu maombi yetu. Tunapokuwa na taabu au kuvunjika moyo kwa sababu ya hali yoyote, kumbuka kwamba Biblia inasema kulia kunaweza kudumu usiku kucha, lakini furaha huja asubuhi. Maneno haya yanatukumbusha kuwa siku moja Mungu atabadilisha hali yetu. Na tumweke Bwana tumaini letu, na tumkazie macho yetu yeye, na tumsujudie kwa matarajio, na tungoje wakati wake mwafaka wa kujibu maombi yetu. Hata tunapofikiri kuwa nachelewa kujibu maombi yetu, tusipoteze tumaini kwake. Mmoja wa watunga Zaburi alisema, mengi ni mateso ya mwenye haki, lakini Mungu atamwokoa kutoka katika hayo yote. Mungu hapendezwi na kufadhaika kwetu. Hakutuumba ili kutufadhaisha, anataka tutoke katika shida yoyote. Ndiyo maana Biblia inasema